Mizoram Hason Lampluang program clear to attain Zava in Sibayule. Zanina kan program at Suan, Serlui B, Small Hydel Project Chung Chang Te, RD Malak Nate, Ripans Ledang Dang Te, Canon Titswak Donani. Ama Saberatan Power Lam, Lauhoila. Tundin Huna Hian Mizoram in electric power Amamo San Liberin Megawatt Zapani Amamoa. Amaro Tsu Megawatt Somni Pakwa Point Pathum Panga Pechok Tura Project Shang Kan Nei Tehian Megawatt Som Panga Tsao Alapek Chwa Thei Avangin Kan Momo Pushuk Turhian State Bon Atangin Engmo Zat Choklu Angayani Serlui B Small Hydel Project Hi Kum Sangni Som Lai Hol Atanga Mantran Ni In Megawatt Som Pani Pechok Thei Tura Ruam Hon Anina In Tundin Huna Chuan Megawatt Riat Chia Pechok Thei Ri Ani He project Puitlin Nan Hian Encol to 10 Thei Top Chwa In and Encol Mekani Hemi Serlui B Kanti A B Hi Bil Khatlir Tina Mai Ani Ti Clear to 10 Laushia Ila Achao Me Ole Tuna Chuan Serlui B Small Hydel Project Chung Chang Ilo Clear Masapot Tiang India helai project muna project encol to office mi te mun rang mi staff local te introduction lo nei donila kading lam sia mi hi pulal thanzuala SDO power project subdivision ania adot le mi hi pu Isaac Jodin sanga SDOTC thermal project division ania dot le mi hi apathum na hi pulal puithanga divisiona kan DA ani adot le mi hi pu Joram Thara SDO building subdivision ania adot le chi mi khu pu si hualji ka JE building subdivision ami ania adot le lukhum par dot le chi mi khu pu Jodin Liana ania JE thermal project division mi ani adot le hian F Jodin Liana ani hi powerhouse lam a call and call to jinga mi JE pani jinga pakhat ania voin pau hi duty ni nia helai muna hian aron chho jok ani adot le ni mi hi nula bi jati ania adot le son kan phei chia lai mi so tem hingi kan tia adot le mi so choi division mi ani adot le son driver laltin khuma oma apiale sir bermi so driver tho lalrin oma ani khati jong kha voinia helai project muna local te chu kan ni tuna call cheme ki EOT crane kan ti ni a hi engamo call chiata khai chuang ai changa le bungrua ritte in noi lan thang na turata na mani ani do bermeya pani aoma crane hian alian jok hianin ton somthum akhai theya ate jok sonin ton nga akhai the ni ole Serlui B small hydel project chungchang atlang pui report kan han tu manga ama sain akhuwa na sanjong hi luimong atanga tein meter somnga pakhat point thum ania chuan akhuwa na thui jong hi meter jani somkwa pathum ania akhuwa na tlang jaw jong hi meter riata jaw ani ti chuan furna tuma luan liam na tur hi left bank kan tia alui kam veilama hian siam ani a chu hol tagin meter riat azaw ani ti chuan
a deal zau zong hi a thui zong hi a khuan tlang pui tangin KM somnga pahnih ania ti chuan he tui khuwa tang hian power channel mangin power house a tui lak thla ka nia ti chuan kan khol te hian kan turbine te hian metal thum hol tanga lian pipe mangin a runner kan tia amizo tong chon mulep te pon niang chu an zu kho vir thin ani ti chuan khol khat thi hian power 4 megawatt li theu an generator ti chuan a voltage zong in 6.6 kV an generator chu step up transformer mangin 33 kV a step up ania chu bok tlanga phailam power nen chun fin ani ti chuan tun din huna kan khol te hian megawatt riat an pe chuak me ka amar chu tun hnai mai a call number 2 kan tia hian AVR a problem tem kan nei wangin electronics thila hunting claim om wangin hei car thum atling ve te mai khol pahni nei kan tlam theilo reilo te tlan le kan tuma megawatt riat hi pek le thoi kan tuma ni ti chuan khol pathum na hi commission le tura malak me kania apat mamo te ala lo thleng chin chu wa zel ania apat thleng kim lo tlem zong hi lo thlen kim huna commission thei mai tura chop ani to bok ani kan khol te hi kum sang ni song tang khanin kan han tlan tana tanga han chu tin kumin april thatop thleng april sang ni som paruk thatop thleng khan million unit za somli pakko chuang asiam chuak ve to chu a poisa zong chuan crore somnga pahnih 0.33 ang hi an thok chuak ve to ni ti chuan he project hi Mizoram tana ro hlutak ania he la yu se lui bi anga upon days kan tia a deal thui thei ang hi mun dang Mizoram kan nei lo ni ti chuan thala power kan momo phailo matanga harsan na kan neya power kan don tlem pon helai mang hianin kan momo zolte kan loin phu ve to thina ni ti chuan kan khol pakhat thian kum khata a poisa zong in noi thakata a poisa zong in noi za her chuak ji ang an ni ti chuan he project poi mo tak mai hi en kol turin bil khothli rakhian division pakhat thermal project division tia kan ko chu oma chumin huaya chuan subdivision pahnih om boka chuan staff din huna chuan division thermal project division kan hantia khan i pakhat SDOTC pakhat DA pakhat le JE pakhat baka clerical staff te kan oma chuan subdivision pakhat jok se Luibi power project subdivision a hian SDO Howin JE pahnih le thok tudang te clerical staff te office lam mitanen an thu boka chuan subdivision pakhat jok building subdivision kan tia hian SDO pakhat le JE pahnih nein clerical staff tenen an thu boka ni ti chuan power house lam hi duty in chawkin dakar somni pali chung kum tluana vilreng ania chuti rual chuan a office lama tangpon a thei ang phai lama pat zon ngai ania mo pat che siam ngai silchar te gauhati te panpui ngai chi akhanin
rang theyang bera ma lak thin ania ti chung chuan kan call hi a complicate ve em awang hian siam han repair ngai ang chi hi aum ve renga chuwang chuanin bill khotlir huna hianin office lama thu anga ngai te po hi kan het deuh chot hlomani chu ein call tu lama chuan kan report thei tlang pui ni mai ro se tuna kan en lai hi MIV khitlam dam tlang atanga tuiron chuktha chumiron kalchuana chunia heta tang hianin khola alut pheya tarbain a khovira helai tuiron lut zong hi khola tian alut pheiweka chuanin a tarbain kan tia amulet chu a khovira chumi khol vir chuanin electricity siam chuaka power kan generate theita aloni tuna kanen hi turbine pit ania helai kan muchin kumin noya khonin runner kanti chu oma chu tuina zu khoa ami tuina khokha a khokha na vir a kho virta chuan runner le safi tian khita generator thleng ain zom chowa hemi khol kan turbine drive to tui ron ina ron ti virdan aum zia chuni generator khol an vir hianin sa siam thina chumi sa ti dai tur chuanin tui circulate angai thina tui kalkual ti rangai thina boruak vong dai turin chu pon lama train tui hi pek lu thina nia hemi pam mang hianin tui hi generator hemi chunga hianin pai phi kal tlang vek mea chumi pai ba chuanin tui kan kal tira chu chuan boruak lum ala boruak lum le boruak sa tur kha aveng ta chuan hi khol kan chung chuan eng diklai point virturan ya hetiang hi khol hi panga kan da yang chuanin ain chokin he cooling pump hi an tlanti renga tuna kanen lai takhi generator assembly ania tun heng khol atlan meka so virvut vut lai support so kan muthaya hei hi power siam chuak tu ber chunia hemi chunga hianin winding rotor winding le stator winding kan ti chu oma chuta tang chuanin voltage ain siama chu soda pon lama transformer pek chua phenia tuna hianin dia vir hianin 4 megawatt ape chuak mek ani tuna kan en mek hi temperature measurement panel ania hi unit 1 tuna tlan mek khol tlan mek achunga soidong khan boruak lumte winding lo sate tin bearing te oma thrust bearing te guide bearing chu tiang chu sathei oila chia dai le tuya ti vonia chu putlaya muna zuen reng theini lo wangin hetla hian panela hian kan winding satdan te kan bearing satdan zong te helai panel tang hian kan tha theya tin so lampang so auxiliary consumption kan tia helai ke mani powerhouse chunga hian nechina kan soitak cooling pump kan tiang chi te tin tui pe chuana turatan khan pam chi sang kan neya chu tiang te fan te heater te chi sang he powerhouse chunga kan manang kha helai panel athang lampang zok hian chung zong chu a choma tin aveng boka aven na chan chu engamo over current short circuit te theiniya chu tiang laka te voltage sang laka te kan khola chiat lo nan he panel hian aveng ve bokani tuna kan en mek ve thungero hi chu kan generator atira voltage kan siam thena turatana voltage build up to itimate yang a field da voltage zu inject to
DC voltage zupea chutianga zoizoya generator voltage kha 6.6 kV nita chumi thlenga a thlen chho theina turata na manro tangkai tak excitation kan tia chu chumi panel chu nia hemi tang hianin voltage omlo kha voltage 6.6 kV a generator in anei thei phata chumi atan chon hemi panel hi tangkai em ani tuna panel kan en me khi helaya seluibia kan power siam chua le grid line na grid tila power kan don na chumi ne na in thun zom na man ropoi mo tak mai ania helaya hian a panel atang hianin voltage engzat nge ron lu ta kemani generation voltage engzat nge ni ti te kan khol virchak dan a speed te a frequency te chung zong te en na chu ni a helaya amuna pona vachuaka amo in wa zukala zuen chop lovin helaya amuna tanga khol kan synchronize theina tura manrua poimo tak control panel ani a tuna kan khoi me khi DT gate kan tia draft tube gate antia hei turbine engamo chia ma runner te khoyanga ya chutianga repair angai chuan anuaya tui khu pai ruanga thina turbine chin khu tui khwana chim veka chumi tui chu pai ruanga thina chumi pai ruana tur chuanin heta tel race lamatanga tel race timela atui luan chuana lamatanga tuiron luang le turakhu dalangai thina chumi dalna tur chu hemi DT gate thi ania turbine siama ngai chuan hemi hi kan thlaka ni chuanin tui anuaya tui lo omsa kha kan pai ruaka ti chuan khol hi kan siam thathina ni seluibi a hianin staff hi kan thanem vea somli le riat vel bor kan nia shift in kan in thena shift kata hian mi paria ta tanga som kanom zela shift lia kan in thena chuan jingdar ku atanga tlaidar nga shift khatin a en kola chuta chuan mi som paria tanga som anoma ti chuan zana tlaidar nga tanga jingdar ku thleng shift khatin an en kol le a ti chuan chhun lama hian general kan tia chu chuanin powerhouse pon lampang switch te kemani hemi campus chung shima kan line LT line le HT line kan tiang chi te chung chu khoi ngai siam that ngai tin switch da po ti fa ngai omin chung chu an khoi thin a kan hria tangin RD department noya sarkar chuan thingtlang le khopui chung mun then khata te po scheme le project sang kalpuya chung zinga malakna pakhat integrated watershed management program chungchang kan thlir ho don ani me ni riat ni lai ni khan rural development minister pu arlalzir lian ale parliamentary secretary lieutenant colonel ZS Walahovin RD conference hall Chan Maria integrated watershed management program tuna pradhan mantri Krishi Sanchay Yochna Launita Malakna Len Hato Shang Clear Hona Hun Ania Mizoram Watershed Development Agency CEO Le RD Department Director Nibok Puvila Sanglian Atson He Hunikai Shuain RD Minister Hian IWMP Coffee Table Book Changing Rural Lives Through PMKSY Watershed Development Tzu Atlang Halbok PMKSY He Scheme Kalmek Pali Accelerated Irrigation Benefit Program AIBP River Development and Ganga Rejuvenation Integrated Watershed Management Program le On Farm Water Management kai kopania he scheme inu tu amchin
project a rambua le leilung luang ral turven le humhal baka tuina humhal na athok bera hemi atan hian land development soil and moisture conservation le water harvesting structure te kalpui ani land development noya hian afforestation le horticulture development te kalpui ni in soil and moisture conservation noya hian terrace contour bunding check dam le wet rice cultivation te kalpui ani water harvesting structure noya hian tuilak na le da khol na te percolation tank le farm pond te siam thin ani bok project tuam chin khua mi te zinga mi chum chia le mei thai ezon na mumal nei lo te tan ezon na ruam han sakin self help group mangin bul atran pui thina IWMP hnuaia ruam man na le malak na siam reng te hi mi pui te hriat pui na le telve na van tlang in khom gram sabha manga siam le duan thin ani awangin an hatho alang tlanga mi pui point an chor hle tundin hmuna Mizoram district pariat chunga IWMP hnuaia malak na project samriat pakwa kalpui mek ania project cost to cheng viable chizanga somruk point pariat pasari ni in khwa zathum le pathum atuam mek heng zinga tang hian project som prok chu kumin hian zo tumani marchak biela nursing le damdoi lampang zirna regional paramedical and nursing training institute ripans tie kan shiadlar hi kumsang hajakwa somkwa pali khan northeastern council NEC kaltanga din ania abultran na hi tlom hle ma se tundin huna chuan hetiang hoi zirna lampanga marchak biela thaber mai nelovin India ram nge po zirna thaber pola chalngam aloni ta hialani ripans bultran dan le tundin huna anzirna nei te ilo thlir hole ang marchak biala paramedical zirna thaber tia chalngam regional paramedical and nursing training institute ripans hi damdoi lam zirna marchak bial mamo phushuk na turin northeastern council nuaya kumsang khazkwa somkwa pali somkwa panga khan din aloni a ataka zirna kalpui tranchu kumsang khajakwa somkwa paruka ni in Aizol civil hospital kianga le chamari venga mimal in lua ho in certificate le diploma zirna kalpui tran ani a bultran atlom te atringin tuna chuan zema boka an mani pual ram biga somthum pakwa point paruk bial laya building changthlung takle tun lai thiamna manro changkang berber tenen damdoi lam zirna degree course chinga BSc Nursing, Bachelor of Medical Laboratory Technology, Bachelor of Pharmacy, Bachelor in Radiography and Imaging Technology, Bachelor in Optometry and Ophthalmic Techniques baka, Postgraduate Degree MPharm thlengin zirna an kalpui meka ripansian Mizoram masona mel chau nilovin India marchak biala damdoi lam zirna a masona mel du tak lan swatir mek ani Kehi Dr. Chong Than Liana Tuna Director Ripans Mopurna Chelmek tu Kania Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences Ripans hi Sangkhajakwa Somkwa Panga Kwaruk Atang Khan Tan Ania Atira chuan munle mapo kan nei lova Aizola mi in luain e class tele office te le hostel tan mun ranga mi in lu akwalin kan oma pulal than hola tuna kan chief minister zaom takhian kum sangkhat jakwa som skwale pasari khan helai mun ripans complex zemaboka hian foundation stone aleya sutarang chuan zoin he mun hi ti puitlin chho ani chuan tun huna hian ripansa hian degree course panga kalpui me kania chung te chu BSc MLT Medical Laboratory Technology te BSc Nursing te B.Pharm te BSc Radiology te le BSc Optometry te anni tundin huna hian zirlai zaruk le somriat le pariat kan neya chung zirlai zaruk le somriat le pariat zinga chuan mi pa hi zani somkwa anni a meichia hi zali le somnga le pariat lai anni kan zirlai te hi northeastern states pariat Sikkim te Nagaland Arunachal Manipur Assam Tripura le Mizoram sang atanga mun sang local khom kan ni a
kan in pol moi tok hle a amero chu zirlai singa tam ber hi mizo zirlai te anni ripans hi Ministry of Health and Family Welfare New Delhi nuaya direct funding a ran ani a amero chu hei hi Mizoram a omia wangin Mizoram hian kan tangkai pin kan lok pui hle ani na taka chuan Mizoram ta ti poin asoi thei ome degree course panga ba ka hian kumsang ni le som le pali tang khan M.Pharm course postgraduate course tan ani boka hei hi northeastern states a chuan sarkar noya M.Pharm course tan na masaber ani ripans muna hian theory class te le practical te nei bok maila Mizoram health centers thrang civil hospital aizol te Kulikon psychiatry hospital te le thingsual clear CHC te sub centers thranga te kanzirlai te hian training practical training an nei china Mizoram sarkar hi heripans kal chhounan hian kan mangtang kai hle ani abik takin Health and Family Welfare Department mun rang hospital rang le community health centers te sub centers te le an mun rang te hi kan training nan kan students te training nan kan mangtang kai hle a ripansa kan no pangte zirtirna kan kal chhopina hian health department a kan ho tu te le thok tu te zong ten kan zirlai te tan hian thanem ngai takin tan puina le thok puina tan puina engtik lai pon thatakin an perenga an chunga hian kan lom em ani tundin muna hian building poimo tak panga heripans complex a hian a meka chung te chu zirtir na le laboratories training kan kalpuina academic 1 le academic 2 te ani a tin administrative building a omboka tin boys hostel lian thatak a oma girls hostel lian thatak a omboka ni he complex pon lama hian girls students bi katan hostel panhi dang man mek ani bok ani tuna kan building nei mek ba ka hian building palidang pe trepin a oma chung te chu boys hostel no pang zale somsari le paruk om theina te girls hostel no pang zanhi le somnga le panhi om theina te tin library kam examination hall turte tin chumiba ka academic 3 i tuna hian pe trepin a omani heng building te zo fel ani huna hian repens hi tun kan din huna tanga ti len chhozel kan tuma chuta chuan MSc nursing te MSc radiology te bachelor in physiotherapy te le diploma in dietetics and nutrition course thar pali te hon thar tuma tura buat sai mek anni ripan sian Mizoram tan mai baka northeastern states mai baka Indiaram tan hian theyang to ka malaka contribute ve kan du ani chumi awang chuan tuna hian tuna tanga kumnga chung hian ripan sa hian 100 bedded hospital le course rang dang somni chuang bultan theitura malak me kani tuna tanga kumnga chung chuan heng hospital tele tuna kan course nei bak paruk baka hian i course somni dang tan nge kan tumani chutiang ani chuan ripansi India rama paramedical nursing le pharmacy zirna thaber ani nge yang ti hi kan chiang em ani chu kan tumpo ani ripansa thok tu ten kan ril ruwa lian tak pakhat chu northeastern thalai te hian thiam na sangjok zir turin phailam an pan thina hei hi kongdam taka chuan atul na lai omma se phailam atang hian northeastern states a hian
abik takin ripans a hian ron pan zok turin chutianga malak chu kan tummeka tuna tanga ka soita kang khan kumnga a hian chutiang chuan phailama tang khwan ripans hi le khazirna sang zok nei thei turin an ron pan nge kan be sei tlatani tun huna graduate course pangale post graduate course pakhat kan nei ba ka hian tuna tanga kumnga chunga chuan post graduate course rang tuna graduate course kan nei lai mai ba ka hian doctorate degree zir theina PhD zir theina hon nge kan tumani Mizoram Sarkar chuan marchak bial te introm tura damdoi lam zirna changtlung tak buat saina tur hian nu le pa changin amun ma ate man rua le thoktu ate po ripans din na bulhi alo tumpuya kumsang ni pasari April ni khat atang khan Central Sarkar Ministry of Health and Family Welfare chuan NEC kutachangin ripans hi alata a tuna chuan he institute hi marchak bial chau ni lo India Rampuma Paramedical Lamzirna Institute Traber ni thei turin amun ma le manrua te zirna kalpui dana le thoktu thlengin ti changtlun chho mek ani tuna kan thlir mek hi Ripans Administrative Building ani a athanglama building kan hmu te hi zirlai meichia le mi paumna girls le boys hostel building ani a administrative building pia building kan hmu hi nursing lamzirna academic building ani a atlanga hian pharmacy lamzirna building changtlung taka omboka Ripans ti changtlun na tur hian Ministry of Health and Family Welfare sum cheng vaibel che somsari paruk point bial pathum sengin building poi mo tak sakbel mek ania tuna hostel building omsate ba ka zirlai zani somnga pahni omna tur girls hostel le mi pa za somriat pali omna tur boys hostel sakbel mek ania academic block 3 le library kam examination hall po her sum manghian buat sai ani bok Ripans nuaya nursing lamzir na hilo thur bingila he institute a hian kumsang ni atang khan principal enkol na nuaya BSc nursing zirna degree course kalpui tran ania hemi ma kumeng mazat certificate course zirna kalpui ani chungin mi zani somni pariatin MLTC le mi somnga in multipurpose health worker anzir chuak to a BSc nursing hi mi zali somsari pakhatin anzir chuak to ani hetana zirlai te hi Aizawl civil hospital ale hospital danga te practical zirna atan duty tirania hospital nurse thokte inda ilona po he hian na satakin apushu ani Ripan satanga nurse zir chuak te hi India ram hun sang le ram pon lam thlengin hospital sanga an thok ani lalfam kemi kanya Ripan sahian nursing college beka principal kanya chuan heta hianin notice mi zongzong Sikkim telin student kan neya kum khata zirlai somthum panga kan la thena chuan kumli an zirania BSc nursing hi chuan kan zirlai te hi Student Nurse Association of India ate conference aten kalalom man te po an la thena all India level ate po tin azir chok to te po mun sang India rama hospital lian le hospital Kanshat lar Birla te Apollo te Escort te Ames te mun sang an thoka tin sabrama te USA UK Ireland Canada Australia te an thoka tuna chon India ram le cover rama hanin kanda ve to zirlai zali chuang zet zir chwa kanom to ni chon kan zirlai te hi atang puin theory le practical kan neya theory hi dar sari practical hi dar sari le chan ve an tana civil hospital chumi ma chuan heta laboratory a hian e practical class kan nei phota chumi nuwa wata an duty le thena dar khata tanga dar lia class kan la in rin ni anen chuteng chuan kan kala chu kan kal dan tlang puin ni. Hi, my name is Achari Pasel. Currently, I'm pursuing my BSc second year in Ripans. I came from Manipur. I can say that this is one of the best institutions in all over India because the teachers out here are very nice. They are cooperative. Every time they are open up. They are always there for us, and like so there is a good
relationship between us. After finishing this, I would like to go for further studies. That's all. Thank you. Zirna lama hianin helaya facilities kan nei thatto lo nalai psychiatric nursing hetiang ngate hianin LGB test pora te zirla exposure posting in kantiratin community health thing sola te kan posta rural health posting kan te chu tiang chon zirna kan kalpuya second year le fourth year hian rural health posting kan nei then ani tin chu ba ka nurses day te hetiang den chen hian TNT te le home sang te kan tlo ke mani in outreach program midang te tana luan chona hun kan mang chen boka chungang chu kan activities tlang pui ani Ripan Satrang hian diploma course sang zir chuak mi zakwa somthum pasari anom to boka kumsang ni pasari atangin BSc MLT zir chuak mi zani somni pakhat le kumsang ni pariat atangin B Farm zir chuak mi za somruk pakwa sang ni sompali atangin BSc optometry zir chuak mi somnga pangale BSc RIT zir chuak mi somnga pariat anom to bokani he institute hian kumsom ni chungin marchak bial tan damdoi lama thiamna dikrinei michhnem takacher chuak to a heta tranga zir chuak te helai bial cha unilo India ram mun sang le rampon lam thlengin damdoin liana aninzar phara he institute manghian Mizoram atangin thalai mi thiam tam tak an lo chuak ta a he hi India ram tan paramedical service industry a masona konga le tun lai khovel sarkar tinin an thupui thalai te tan na tho tur buat saile na thok thei tur thalai te thiam na peka an theina ti pun konga masona poimo tak atling ani hi Dr. Lalsang Luralte MD pathology Ripana Department of MLT head kania hey hi hematology nuaya clinical pathology le hematology lab kan nei ani a laboratory hi ashim thima pali kan neya histopathology le cytopathology te hematology and clinical pathology te microbiology le na mun hi clinical pathology le hematology kan ti na mun ani a heta hian nau pangten thisen exam te le clinical pathology kan ti maya zun le thil dang parasitological exam te le stool exam te anti thina tin hemuna hian engtiang angin nge blood banking atana kan in prepare dan te timela tin blood component separation te helai machine hian helai machine hi a demonstrate na ni a hi hetiang ang machine hian blood component thang antinan plasma te red cell concentrate te ten leukocyte concentrate te asiam thea hetiang ang siam te hi nau pangkan jitira demonstration class in ten an manina an exam tak microscope te an manina an siam na a hi chu henga hian nau panghoin anti thin ani Ripan Department of MLT histopathology le cytopathology lapania tuna an time ka hi surgeon hoina natna cancer te an zai chua microscope en diktura buat sai namun histopathology processing anti na bika hian tissue section microtoma anti lai ani a anzir lai ni a hetianga hian tissue an zai chua hawa kha pante te in an zai tha a chu processing a an kaltira chumi zo chuan wax kan ti maya mombatia tanan manthin wax ang hian block an siama chumi block atang chuan 3 to 5 micron a cha in zai thak ani a chuta chuan dar thalanga anda a chumi chu staining anti thina chumi stain zo chuan pathologist ten an ena cancer ani nge ni lo an thiat fia theina turatana an en ma a an buat sai na mun ani a chumi technology chu histotechnology anti thina ni chu kan nau pangte BSc MLT hian
an zira ni tin practical hi darkar thum chung an ti thina ni tuna lab kan omna hi microbiology lab nia microbiology lab a chuan natna shi chi sang kan detect na ania tin biochemistry microbiology lab a chuan I test sang I ashi sang te kha culture plate a kan identify anga chumi an lo tro nuwa chuan biochemical test kan ti thina chumi biochemical test kan ti na pakhat tu na kan enmek hi TSI ania TSI a chuan kami species differentiation kha sugar fermentation nge lo ti ang te kha kan entry na chumi ta na hemi test kan ti hi ania ke hi Dr. Rinzuali kania optometry department a hian department head kania hemi kan omna hi tuna kan omna hi kan dark room practical chi sang kan ti na ne kan khol te hi khol man to tak le khol tha tak te ne tuna hian kan optometrist ten damlo helaya ripansa kan staff te an en meka hetiang hianin kan service hi kan students en an zirba ka hian kan staff te le helai khotlanga tan pui ngai te mi chungchanga problem nei te hi chu helaya hian kan lo en thina tuna kan mu mek hi slit lamp examination kan ti khania slit lamp a hianin ke mani mit upon bear kan mit structure chi sang upon achanga heta anterior segment kan ti thleng lens kan ti angji khami thleng kha mu theya tuna hianin cornea te iris che conjunctival examination kan ti mek ani tuna kan mu mek hi NCT kan ti khani non contact tonometer chuanin hemi instrument mang hianin I kan mita pressure kha kan check theya NCT kan ti na chan chu entirnanin kan mit a hianin infection te engemoni disease khalo omta se khami tonometry pa ngai kan ti ang chi IOP check na ang khanin ati ve theilawa khami awang khanin non contact hi kan mang thrin ani tuna examination an ti mek hi optical coherence topography kan ti ang chi khania heta hianin keima ni cornea ti chuanin kan mit hemi apon lang ber dark lang hi hemi a size te a curvature te khatia ang normal size ni law ang te kha heta chang hianin na en chwa thei vek ani tuna chuan rainwater harvesting chungchang lo thlir ve thungila tunlai chanchin tharte kan ngai thak chuan India ram then khata khokheng awangin har satna nasak takin an toka Mizoram chu hemi kongak hian kan van nei hlein ro tui tam tak kan dong thina ama ro chu a khol dan kan thiam ngai ve thungani Science and Technology Department waya Mizoram Science Technology and Innovation Council Mystic malak na in munpuya rainwater harvesting project thar nei ania he malak na hian mupui ten engtin nge kan tel ve in kan sor thang kai thei dan turi lo thlir ho leng u Mizoram Sarkar Science and Technology Department noya Science Technology and Innovation Council Mystic malak na in Mamit districta munpui khomi puite tan ro tui van tla khol na tur tui zem lian som pani avaya tui liter noi somthum zet dong thei tor siam ani a he rainwater harvesting project hi May ni somni le Pathum Khan Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pujon ro tluang lianan a hongani sang ni le som le parochian Mizoram Science Technology and Innovation Council ina munpui khoa rainwater harvesting tanki som le patni tui liter noi som thumlai dong thei an siam chu lom takin ka honge munpui khoa hetiang project lian thambot saina tur hian mimal thanem ngai le mi inphalten athlonin ram an thoa tuizem som pani siam nan hian Central Sarkar Ministry of Science and Technology chuan sum rantomin avain he project bot sainan hian cheng noi za samret le Pathum sing ni sang kwa le zasari sen sawani Dr. R.K. Lalyan Thanga, Chief Scientific Officer, Directorate of Science and Technology, Amikania, Water Harvesting Project, Munpui Khu Amikan Honta Kahi, Central Department of Science and Technology, Le Mizoram Sarkarin, Kan Trangkopa Kanti Ania, Department of Science and Technology,
New Delhi hian in ASEAN so cheng nuai za somrit patia hian za asompua antuma za asom hi Mizoram Sarkarin atuma chon Mizoram hian Directorate of Science and Technology noya Mizoram Science Technology and Innovation Council in hemi a natho hi a beani mun pui khwa hian chung ko zani vel an chenga tuizem pakhathi chung ko somni vel zelin anin tom theidona heyan akhomi puite tui har satna nasatakin aputhu theidona ni Mumpui branch UMA president Arlal Nunjira kani wenia kan kotlangina mo thanki na program kanan mang ani heng kotlang mamute min siam saktu sarkar le department Making Science and Technology Department chunga lom thu kan soi masadu ani chuan heng kan khotlanga tuizem te hi munpui branch UMA ten kan enkol ani cluster sang soma kan thena chuan heng cluster sang te hian asangin huai tu OB antiang ha nele sang bek boka committee members nge mozat ne chuan felfai takin tuna hian heng kan tuizem te hi enkol chhomek ani mun pui khotlangin kan tangkai pui ma committee hian asem na te ten alo chiat pala asiam thadna te tui don le khatiang ang engkim mai kha heng cluster committee te hian an ma ani chiwang chuan tiang nga that tak le fel taka min enkol saktu te ani venia hian lom thu kan soi mol ani heng kan khotlang ina ma mo mai tui zem lian pui som le pan hi lai mai min siam saktu te chunga hian lom thu kan soi tak meu ani hello me Science and Technology Department hi kum sang ni le som pakhat khan Directorate shan nein Mystic hi he department kut ke poi mo ber pakhat ani he council hian Chief Minister chu Chairman ni in Planning and Program Implementation Minister chu Vice Chairman ani he department Chief Scientific Officer chu Member Secretary ni in Mystic malak na hnuaya hian science thiam na lama zoram maso na torle ramin science aman tangkaina tor kong rang malak ani thina munpui khwa rainwater harvesting project hi chutianga malak na poimo tak pakhat chu ani mizo te hi infiam na lama kumrei lo te chung in ma kan son na sa hle hi achan ber dia lang chu infiam na lama infrastructure tha kan lo nei tak wang ani mizoram hun sang stadium le khelmual kan nei bel zela tun chuma hian Scholarship Sports Complex saklai mek chungchang kan thlir ho don ani voina hian hei venglai sports stadium sakmeka kanoma hmuna hian hemi mun an sakdan le achan chin kim chang aste enge a project hian enge hom ingtikang en tran lengkuma tenge an zo don ti zo tur le hrichiang turin kan bula hian pu si lalmal soma Inspector of Sanitation helaya District Urban Development and Poverty Elevation Office Kolasiba kan bula hian oma ani tang hian voina hian hei hemi stadium sakdan chan chin le enge ahwam engtingen zo don le nakal dan mekte kan han zo don income na hun kan nei don hei pasom hun thatak min pe ka wa in kan loma ole ka lome voina kan omna hi sport complex set renglai scholarship tiania project ming hi hi amain atira tangin han soitaila helai mun hi tira renglai ueme ta nia phal takin anin kotlang ma son nan an pe ti chuanin he project atan hianin Ministry of Urban Development chuan cheng nuai sang ni jani somruk pariat
le singli sang thum aron sang sona hi 10% lump sum grant for northeastern region nuaya tanga muani tichuan helai field hi han soi zung ila area hi ground coverage area hi square meter sang thum jasari somruk pasari point panga pasari ania tilai vela hianin alaya hianin gallery ya omanga tichuan asir vela hian boxing room te tichuanin helam sira te hian gym room te tiang chuan players room turte a omdona office te tichuanin akim changang reng khop maya anua khianin motor two wheeler zan hi da theina le LMV parking somnga da theina tur buat sai tur ania tichuanin helai field area hianin 8 lane truck synthetic truck siam tumania tichuan artificial turf po hi hei phut thlen vek to ne so la son da ania avai hian pha tumania hei hi a gallery hi helam pang gallery hianin sitting capacity hi mi sang khat zanga leng tura duana nia chumi ba ka chuan VIP za borvel leng tura bot sai bokani ti chuanin engkim players room po kha mi pale mei chia sangin omanga toilet te po fire fighting tele engkim electrical works ti stadium chair engkim da tumania hei hi alom om khop maya kan chief minister zaom takle concern minister pujaudin tluang te an thei top min chua sakna zara muliau leo kan nia tin department lama kan ho tu te po thei top chuin an changa tiang hun hi kan lo thleng ta nia hei hi implementing agency National Building Construction Corporation Limited NBCC kan ti hi thanan nia tichuan an ni hianin an hnuai hian contractor an ruai le Balaji Construction hian tuna hian an khoi meka lungphum hi March ni som ni pakhat sang ni som panga ni kum khan Saturday dar khata phumania ta changchuan na tho tan nga la nia khata changa chiara thasom thum pathi chung hian zo man tur aduana ni tunlai hianin tle min engamo ro kholna neu om wangin an na hi an han chol lai lok ria chunjom le thuai be se ni ole tuna chuan sarkar flagship program New Land Use Policy NLUP beneficiaries te hlotlina chanchin ilo thlirang u tuna han chairship IOC vengami NLUP dong vokbul hlotling kom na kan nei do nga kapi ama sai ni min men shil thengem pinu kung kanya ani I vokbul a I malak dan tlang pui te hi min shil le thengem shil the NLUP ka don ma khan puin ti khat chu ka lo nei ve a ma se NLUP minan pek ta khan kaloma label na te ka nei ta a pui rukte pui nga te ka bul chhota a chuan pui nga ka nei lai khan pui li in no min nei saka samthum panga min nei saka chu ka sal zo to a arai lai pakhat khan a sing le atu na hian pakwa ka nei meka chu sal lovin tu na han la omri ani lele I vokte the engza in nge pakhati shal sangli zanga in ani an chi sel na te acha em cha an chi sel thakop mai vokhi ka duat poka an dam lo deu sete ka sia chan veti lam kan ho tu te karon thuai a chan dam toy min chong hi ka pe vat zela an dam vele mai zela ho tu lam te chan ron ngai to cha chu mo ngai to cha kan veti ho tu te hen min ngai to em a
anu te atui tam lo in ka sia deu le dam doi te khan di la min pe zung zunga kan ve ti ho tu te zara le kan sarkar zara hian kalom tak taka ka bul pui tling ve ke pitar mai hin hetiang kan lo tling the hi kalom tak me wani ani in chung kwa han in chor reng em chung kwa tan hian vokvul hi a hlok tha ke ti reng em hlok tha ke ama te chuanin in lo chop tak takin e kan zonga kalo upa ve lam to sia tuna chuan in lo ngai mi anavin ka vokte man hianin steel almaira kan ti eng mo ka lei ve treu to kalom lutuka kan ve ti ho tu te le kan sarkar lag hen kalom tak taka number 1 chan pathian chuni ma sela leilunga amin mangai tu te pathian arwa ta wang hian ti hian kalom tak mewani a cholam te heng tin nge ti har sa bia wem har sa a cho chu har sa khuana khon tin khale chan ve huna basha ka chinga ni kum lam te kha chuan kanga lutuka a thenom khoweng panan chim lui amo kumina ro chu ro ala su an tia wang hen atam vak lawa zapan no te chu kala chhum ve zau zawa i basha muni ka nei zau simani ani le atop nan enge han soidu te ineem soidu neye patung om te phei chuanin vulveta in thanim ngai takin ka tiang hen ti se ke a hen an notling vek dona enga tinge an tui pui lo hi makka ti zo ka ke chu pitar kanina kum somruk paruk kan to a tu na pon ka tui lutuka khulai khon farm din na turin ram te kala dil sau sawa I min phal sak zela he in hi azave ani tu nu hian min phel boka chan a thei phei chan farm la din hi kala tum deu dewa pa om phei chu ni la chu ke chu na sa tak hena ti thein ka se ei zan na tling tak tak ania mi te han ka tui ang hen tui ve sela I vok hi mangai ran hi mangai an ngai mo mangai hi an lom ve in ka sia ke chu ka mangai ya ka ei ai poi ka pe du ar tui te no an nei chang ka ei ai hi ka pe maya chu tiang khop chan mi hian mangai takin ran hi en kol se lo tling lon om ka ring lo ei zan na tling tak tak ani kum khata hian nuai tel kan lei ve tla tani vok no te man hian mo ke ni pon du sakna kan hlan chei kal le zel na tura te tlang takin vok kilo vul le zel don ya lo me kamhing chu thang hliang e kan ni a longtlai bazara om he kan ni a bo in nia hianin ho tu te na hetianga mi har sa te le mi ri thei te choi kan na min bo sai saka bo in nia min tlo hi kalom le ni mi muang hianin helaya te hian ti hianin nikum april a khanin LNUP sum hi sarkarin min pe ve a o tailoring kan thanga asum kha first installment a khan sing ni le sanga kan dong ve ni hetianga sarkarina paisa min lo pek hi kan ani na ang taka kan man hi pathian mal som na poni ti in ti chuan sing ni le sanga khan puan than te chukan han cha ve a ti chuan kan khol nei thalo te ma ni sela chung ang te chuan han thui ve a chuan pathian mal som na athil thuya po kan dong ve atian chuan second installment kha min han pele ta a ta chuan khol hi khol tha min ron pe ta a hei tuna heng avarte hei angeni asir lok nang chi te le hetiang khol a khol thachi ni me o heng ho hi min ron pele ta ti chuanin hetianga khol tha te kan lo nei tak china chuan puan thui te po ti han hei tu na alan ang hianin ti hianin thatak takin alo thui chuak ta a lom ka ti mem ve maya hei hi hemi sarkar na hetianga kan pu te hoina min hanti sakhi keini chung din huna tan chuanin hetia kan tlatur hi kan ke tanga min dom chhoni hian ka ria a lom om hi ka tilu tuka a hlo tin na hi tuna hianin kum tam lani lo ma sela kong sang ka ngai to hianin a top hi kan thleng ni hial te hian ka ria thakta hian sing ni te chu kan la lut ve em min ka ring zirlai te a han siam ve a hei tuna kabula thu hi heng te po hi ama kut chuak
azirtir thiam liao ania tu na chon chorin kan chor to a hei lo po hi pakhat tu na hian chor lai kan ne ya ti chuan zir lai po tu na pakhat a ma hei chung te chu hlo tlin na ni in ka ria ke chuan mo ke mani na a hlo tlin na ka kan ei ba ka khan midang te kut then thiam na le an ei zon na khatianga kan lo siam sak ve le thei chong te kha a hlo tlin na ke mani le sarkar hian apuni in ka ria ni chung te chuan min tilom em mai ani bokina tin lom om ka ti na em le pakhat chu ke hi hei kan pa hi thi to a fa pa pani kan ya ka fa pa te pani o pathum panin min boral san to a pakhat te dama chu chanu pui chu hei hin ta a hemi te nen han kan khosa ni hei hian puan thue lo thiam ta lau maya ti hian ama hianin a thui ber choni ta a ti chuanin a u te fa te kha sikul kan kaltir ve har satakin ni kum lama te phei kha chuanin kan kaltir thei to lawang ti kha ka ngai to ani ba khan na chuak si lawa chu tiang chone karil ro hai na mang ang maya amai ro chu hetianga he learning policy min lo thun amin han pek ve ta ka tang khan ti hana han thuya poisa te han la lut ve chu ka tu te kha le khan lo zir ve le theita a ba ten lo chuak ve ta ni ti chuan hei kan ei zon na ko nga te po ti hian ni tin kan khosak na le kan ei in te po kan har sat na min lo sukyang ta lom om ka ti tak me wani vo in ya hian ka lom tak me wani ole khati zong kha tun truma mizoram ma son na lam tluang program karon ti chwa thei te chu ani a kar le a hun nga ya kanin hule thau don ya clear tu te in zawai in mang thau le